Is òminis antigus si furiant arroscios de bive in sa preistoria. E di aici iant decidiu de cambiare is cosas e de fai nascere sa civilidade. Su capu de sa tribù fu meda atropelliadu sa die de is attopios. Depiat arricire a is òminis chi iant tastadu is erbas, is cadropinus, e chi non si furiant molto ferenaus, po decidi cali calitatis de erba e de cadropinu furiant bonas a papai. Agoa iat arricciu a is òminis chi iant inventadu aina noas, po limpiare patata, po trattai casu e po coi fasolu. Su capu alabada e frandigat a totus, e ai cussus chi disminesciat lis donat pani, bestiris e prendas. Agoa de totus si fu presentadu unu po ammostrare s'invenzione cosa sua, una cosa tunda, cun unu stampu in mesu. «E ita est?» gli ha preguntau su capu. «Est una roda». «Una roda? E ita serbit?» «Serbit a fai carrus cun is rodas». Su capu non sciriat ita decidi. Di aici gli appinnigau unos cantòminis sabios chi iant castiau e toccau sa roda, ce diant sticchiu unu fustu in su stampu e diant fatta girai. E a s'acabada si furiant postos a riri totus in pari. Finzas su capu si fu postu a riri. «Sa roda non serbit a nudda», gli annau a s'acabada, e nci abogau ai cussu chi diat inventada. Di aici, 4.000 annos, is òminis antigus chi biviant in gruttas iant fattu de mancu de is rodas, cun dannu mannu po sa storia e po sa civilidade.